Hello, good morning. Kublay pi baro. Te tas gi pa che nga le wangi don gani ke heritage culture program hapo. Jingtrei te ang balei ngam peti sarong no ya kani ka dress mo ke tradition jong la jong. Te baro kin buat bet bang adai na po. Niki kim te bang adai na India tau ba. I'll dress nga sa share ki videos mo. Siapa ikut. Kani tadang day performance step te pada imbun beriu tan. Ay kia ang hi kat tu kat ni handai kat bahatren nga syang e te ki beriu kia ang dot. Kita dan hi bakal yang oh kariam ayu kani kadai na kari ayu. Te kia kali bakin kamta. Pahing ni te ki bun hi gimda ang syan te gimda ang tan syun rai kat tu kat ni te ki dang dan hi ki bakam. Kibaya internet mai ka riam tang bakan ni ka performance step so ki bre bun ka hak bania le trei ti kembang ong gadai ka multicultural heritage program ka bagi penyat ha jingtrei nak tak ada ong le da ka dhara sha jingtrei bang aku ban pen I khlo ya ki paya trei lang mo ya ki bro hang jingtrei ba karni ka riam jingi ka riam ki nong India na marpa kinang mut bebangi India ngin phong beda kasari tang bada kila I yak te kariam jonga kila ya lingo ki kelilot oh ka ni ka riam ki khot ka te ngastana ban batai ban iathuh ki shapang jong ka ni te shu kinian ang kwa ban iathuh ha ka ni ka video ba nga Shanish Ireland ngla wan shi post nam ngla dap aya ka ni ka video ha shuaru te ngla wan shi post nam ban ngawan ban le ka master program te ngawan le master haka cloud computing te dang trei pada ngatrei as a application analyst te kan ha jingtrei rung ala don menta ya news nam mga trei te shwab khnydiat mo kani ka jaka ka batai lani kani ka company mga trei ki kadi ka city kadi investment company tapanga brangam trei anything related but ki clients ban bantres pangka banking nek nga dai shaka back end ka bamun nga trei ka technology side lani kum ki applications ki baki pendan kam da kani ka bank dai mangi ki application analyst ki bat take care lani ki bapet ya kita ki applications baki biang lada don kino ki complaints technical issue ki wan shangi ti kata ka dai ka kam ka kabanga nga lesh ni sa Ireland kita rukat tu kat ni di baong yang penuat kam lang situ aku ban ong ba kam dai ka basuk nomor ba ka visa ka don te sepai ka video janga ka bangaladet ban batai syapang kata ka visa ka jing le kita ki visa kam dai ka basuk lada ka dai ka basuk te baro ngim baling ngim ya wan lut no chani ma de nga comment pi sngot tenat bat pila yo information na kani ka video te ngala dan hatrin ngan leg no shaying te khnyan nga gwa ban iathuh fi ba kalong ka bas ngok tenat bangan yo bangan phong ni kani ka heritage culture ka dei kasin ka mungkong ba ka city mo ka penyat le ka penlong ye kani le kam jidan kata bangan yo pandai Sem da Ka Dhara sha jingtrei ngalalong na bas ningkong ba ngan lem no andai yan sem na sem na mi ong dia gen sem na ka sem penyi ki ya ka tradition la jang ti nga let nga sem da kani tradition ka no kila mi nga masuk sarong hai la jang babaro ki sangi ki akalilid oh pidai na kari you kani present ni tanat ba ka kalong unique ha ki ong ma ki parlok ni ki dan wat ki bayar trei lang ki para nong India ma ki ani na kari you ki mi tep ka ki namar obviously mo ngin kin bun bandam ki ba ki dang bun ba ki ba tip yang ni ka culture jingi ti kaya nga so kulo ba kila don ki balatip ti what had train na man step ru ba nga syang kila effect kila yung kili kila don di basa nga takadal kis ni nga umudur ba kadai kari panganga dai na di India na malpanda pet ya kani ka karu konsem na mat og banda dai na India kinsem da ka sari ray kalong ay ka bakla ba ka yo iban ba kam dai ka sari kani da ka sem jadi ka ba nga snow tulo nga snow and not nga snow lang Shikarumoy na nga shikarumoy med mene hababaki baya trei lang bat nga kila siya kalilod ti tama kili ki ong balei naman trei na kaniman kasi kani kamlong kat iwe kamla ka ban sem man kasi siya ni naman ba kamlong kaweda kamla Facebook ngam ka namar ka jinglong jang kaweda ne ka environment kamla ban pen
mangan ngamla bangan seman kasi kan ti shini ba lihat kali per ramla nganumla data kadang hapan kan family kijanji pada band kijanji pas ai sila magajan sampam di ba band ma kamay kelas ai kan shna naman ta kami weather pada shini sa ate tambah pumunta sama ni asmo tanan bangan yo bangan sem jingtrei kalau uni kalau semua kena kan maybe ngandai nang ni sakpan kan sem dan sem tengkat dari support sama kumni mga yo ban sem dan sem tanang mga semua tenakan semua kalau menta bangan yo kita ki praise ti gagawin PCR baro pila ya ngong sarong lang na kung mga sarong mga yo mga iathuh ki parlo ki brio siya ni ya kani culture ka jingi kani ganda sing kani video ko pa short lang ba kani ay ka ba nga so proud ba ay ka pa nga so ngamlaan ba tayo nga comment siya ti kirman baro pili comment lang kung bagkuman mga linyo iya kani ban pasi long ban but iya ka ni ka roots na jang I always proud of my roots di hadong ni siya may hagaway pa to video relation